objasnim što smo naše ponašanje prema Hrvatskoj, koje je ovako ponekad izvijelo kod nekih ljudi nerazumijevanje. Šta je više idu u taj Zagreb, što je više ne proglase agresorima, što više ne kažu da su oni tu prisutni i tako dalje. A mi smo htjeli da izbjegnemo jednostavno ono što bi svaki razuman čovjek htio u ovakvim prilikama uradio, da izbjegnemo otvaranje jednog fronta. Smatrali smo da politika, ako imalo pameti ima, svaka politika u svakom ratu do sada nastojala da nema ne dva fronta, dosta je jedan kuće gore od jednog fronta kakav smo već imali. Nametali su nam stalno drugi front i kuhano je to vjerojatno u Beogradu gore i kogod je to skuvo, ko nam je god skuvo taj drugi front, trebamo reći halal mu vjera, pametan je dobro, veliko je pametan. Naravno radeći za sebe. Odradio za sebe ogroman posao. Sad se gore smiju, kad se mi tučemo sad na Fojnici, oni trljaju ruke i naravno oni su to i zakuhali. To se u nekim centrima vrlo pametni. Mislim, čovjek mora da im oda priznanje. Nisu bolju stvar mogli uraditi za sebe, nego da nas uvuku rat sa Hrvatima, pa da mi sad se fino ovamo krvarimo, na Žepču, Ali odradili su taj posao. Mi smo naravno, koliko god su oni gurali nas u taj rat, mi smo nastojali da kočimo, da ne uletimo u taj rat, jer smo znali šta to znači. To znači ima dva fronta, a to znači zatvoriti ovu životnu komunikaciju, Split-Sarajevo, Split-Zenica, i doći u situaciju da nemaš nafte, da nemaš hrane, da nemaš ovo, sve to s čime smo sad suočeni. Znali smo da za tu situaciju i na svaki način smo pokušali da ne uletimo u tu zamku. I onda smo pregovarali, potpisivali razne nasljeđe da izbjegnemo ako ikako moguće. No, nije se dalo izbjeći, jer je i Hrvatska radila na svoju vlastitu štetu, što ponekad čovjek ne mora da pretpostavi ako vozite cestom, pa vam neko naleti na vašu stranu, to vaša nije krivica. Otkud smo mi znali da će vozač hrvatski poletiti na našu stranu tamo i sudarici? Otkud smo znali? Uvijek pretpostavlja da će on voziti radi sebe, ne radi vas, da će letiti svojom stranom, desnom letiti, ali on ide na lijevu stranu. I oni su prešli na lijevu stranu i sudarili se. To naravno nije mogao čovjek da predviđa, su smatrali da imaju toliko pameti, valjda, da vide da je to apsolutno protiv njih. Mi smo znali da oni tada gube rat u Bosni, mi ćemo njih slaviti u Bosni, ali otežavamo situaciju, jednostavno ne moramo se borimo protiv ovih drugih, protiv onih koji su nas prvi napali u ostalo. Oni su stvorili situaciju da su napravili nesreću u hrvatskom narodu, da su oni gore u Krajini naravno ne popuštaju kao što su to oni predviđali, kao što su to neki glupi ljudi u Zagrebu predviđali, da će, žrtvujući ovdje nas u Bosni, da će gore ovi reći u Krajini, pa eto mi se odrećemo te republike. Naprotiv, još glasnije ponavljaju i kažu mi hoćemo u Krajini republiku. I pravim budi na kraju krajeva, mi ćemo jednog dana, vjerovatno i na prvom sastanku gore međunarodnom kazati, imaju pravo gore na republiku. Kao što su oni nama rekli da imaju pravo tu i to ćemo reći. Jer su nam napravili svu ovu nevolju koju nam i sad ovdje čini. Ja. O neiskrenosti hrvatske strane najbolje govori posljednji napad na Fojnicu, dok se u Sarajevu nalazio Mate Granić. Dok se Zagreb ne odrekne Bobana, ne može se govoriti o njihovoj dobroj volji. Fojnicu, tenkove su gore doveli. Četnici im dali još nekoliko tenkova, ili za pare ili besplatno, to ne znam, ali dali su im tenkove kojima pokušavaju razarati gore grad. Ja. Mi smo naravno predvidjeli neke protumjere i ne treba se sekirati, ja mislim da ćemo mi to i sanirati tu situaciju, ali vidite u kakvu situaciju smo došli i jednu zamku koju smo vidjeli da nam namještaju ovi gore iz Beograda ili ne znam koji su krugovi ostalo, ko bi ga znao, kad jednog dana se otvore arhive, možda će se znati sve šta se tu radilo. Ja. Ali najpametnije šta su mogli četnici da povuku, najpametniju stvar, najinteligentniju stvar, to je ovaj sukob između nas Hrvata. I sad oni fino. Mi i Hrvati odrađujemo sad za njih posao. Mi nevoljko, a Hrvati svojom vlastitom odlukom. Mi nismo to htjeli, mi smo eskivirali koliko god smo mogli. Pa i dalje pokušavamo, vidite, jučer se Silajđi sastao sa ovim tam Granićem. Pokušavamo, ako moramo da nađemo nekakav izlaz, naravno, oni bi sada htjeli, sad je Granić došao u Sarajevo, dugo vremena nisu htjeli da dođu, ja. Sad je došao. Ne vjerujem da ima od toga hajra, jer mi smo rekli za nas je odlazak Bobana mjerilo vaše dobre volje. Dok god je on tu, volje dobre nema za nas. Prema tome, to je za nas neki lakmus. Da puno ne kompliciramo, vidimo Boban tamo, isto ko što bi ovaj hemičari vidi tamo, lakmus, papir ubacite, očitate, jel kiselo ili je bazno, jel tako, jel dole, ima nešto popravljalo se nešto. Boban dok je dole,
Mi smo njima podavno već rekli da mi ne vidimo nikakvog znaka dobre volje. Na taj način pokazati da imaju dobru volju da poprave situaciju, ako uklone njega i još nekoliko zločinaca koji su uradili dole. Potpuno svjesno uradili su nam gore stvari nego četnici, moram reći. Dole što je urađeno, jer ovo je, ima ovdje gore elemenata i stihije i svega toga, ali dole je potpuno smišljeno, napravljeno etničko očišćenje u Mostaru, sve plan napravljen kako će to odraditi. Dole je Boban skonto što bi on Hrvate imao rasute od Neuma do Save, pa ga ovi gore u centralnoj Bosni i ovi gore u posljednji ništa ne slušaju, kad on mora njih potjerati u Tor, fino uzme motku, pa i svi dole tjera prema Hercegovini. I to je uradio i u Bugojnu ranije i sada u Varešu vrlo jasno, tačno te znalo da je Ahmić planirana jedna akcija, ne Ahmić, nego Stupni dol, tamo. Pošto su to uradili, onda su zavikali, evo idu Bosanci, kolju sve pred sobom, uzimajte stvari, imate sat vremena, inače razpolutno da je narod jadni narod, stvarno jadni narod, to je naš ipak bosanski narod. Ko mi je iskreno žao da je uletio u tu stvar, ali šta će se, narod ne zna. Sad krenuli tamo, a ni tamo nima, jer u stvari želja je da se stvori dole, jer dole prvo su ispražnili muslimanske kuće u Stocu i u Mostaru i počitelji su potpuno ispražnjeni, znate, do zadnjih sve to ispražnjeni, ostavili, sad tu treba da se ustali prema Bobanovom planu hrvatskog stanovništva. Znate da su džamiju staru od 400-500 godina srušili, džamiju koju ukrašavali sve. To je dakle jedan zločin, ona što kažu sa predumišljajem. Mada ni ona nije bez predumišljaja, ali ovo je baš onako hladni zločin, hladno ubijstvo.